hini. I'm telling you, any probably ni hini. Na obi wo hini anke so akotutuo aba wo yire kunu. Safe wani so abayo. Satan kekanwa ade wo kwa yi. Da bia yetena ha yeka. Reverend Anaya Osafo, how many times do preaching ventia ebufuo? How many times? E san say ye ni hini nti. Niema na ye no bebre ye acting. I'm telling you. Sa wo kasa nimdie wo kasa nyanse nti wonim se de kasa badwam eti wotimi so de kasa badwam kasa odwene se nyame afre no. Churches to charismatic churches me denya me ase emamuna. The reason is because a Juman wa ye no munna nyame na munsumusu bi yebi. Osoro ine no onamuna munsumusu bi yebi. Me hwani ma ekoso ne akra yira no a etimi ye me se adwuma no emagema obia dwene nya ne se ye de dum pomponso efiri se ni pa yira akra yira na yira akra yira na yira wonyame adwuma nso sei akra yira no na nyame adwuma nso sei dia ye na no ye de toto womwa enya hunu ankwaje kwan ha no a yentumi enkase ye bibia kura ma ewurade me de nyame asema mo bada dwuma wo ho me de nyame asema mo dwuma wo ho mo bom ho modi na nso akrabirifo bia baba be kunyame adwuma mu mo bom ho modi yenyan enkrofo bi so aba be fra adwuma ni mu a woma teten so de fon ene womo nso de womo de yenso aba be bata ho etibra no a ewiase na yesum epese wuti asem ni tie de yakeka no ebra no a wiase na yesum no onyame nso panipa bi ene nsafo bi ene waye omotese de ubofo monko boda wuro na monko kire kwan wo madane akwan kirefo asade enipa abekurom na wo munim fa kwa wo mokro na nyame apanipa bi se mommesene na monkire kwan no emfama enkwa kwan no ho enkwa pono no monkire kwan emfamra ho etiye ni abre ye kakra no a ewurade pese ye no. I'm telling you na sabre ye wenum na no eniema de me say you know enada pa ekoso ebra yo enada abdemuni Bible can where you met to 24 verse 4 was a bideni kona ya you know enada mon shamu ye na will be anada mo free say Kristo Yesu ami ehunu say enada be pe mu ni ababa be wura no e serious e pa cho ba page ni so no wa share page no e ni be the sem na aba e kanya me adwene e ba ye na you know ye kansem hunu ne nsamfo a enkasa be manim ankade na so ema etu baba beduru so a asudie kase da ho e wo so wutimi eye ho adwuma na wa share page no atage obi na yetimi aye awurade adwuma e brani mu a wonyame aye adebo folk them mon kire kwan munchira kwa esese yetimi kansempa no emenipa enya hunu bi etimi hunu mejune yi hu na no na mehwe you know enada ekoso na mehwe you know some powers ena enkrofo yi ebiaba womutimi akoa we etimi adede nipa etimi amawo se titire ka hu papa titire United Nations Excellence Awards nipa seno enumom yesuso omo so some of them powers me denyame yesema Reverend Anaya Osafo se entempa no a awurade ma me kyere ne niema bi ani so ehwa na ogitum award edi nipa gwen se me ti hey na mase edua na me de amana no pon me se mama the best man of the year award. And nada edikanya me de adada brother no some catch them say well your best when the car catch them wo abranyam na me frɛ wo enyam na me frɛ wo ye den na me award
So me tia me Kenyam semi na will be able to we are the best preacher. And yen the pan in a frame me a yet day and Wobaba Mama ward. Umma me juma o ya den a ward me. Adia me ye wunti me nyima di frisa umma me juma. Are you serious? Nampasa me casero. If you are braya, you woman, Messiah will be another. Now, boy, eat me dad, nipa. Now, shame ye my fupa. What the among crofers are war to a yaro. Any of my fool, I quit me for chance and what you know, the Ego, what the man, I would. Tapu, I didn't munsu, feeding bottle, bonsua. No, what you know, the feeding bottle in account. What the amount are what? Nancrof, you know, no mucha picture. Wait, should I say, when you parchin no baby and then I'm young quaji honenam. Assembly is serious. And it's telling you, baby, a freeze about to say, Fakua, we're good dear one, a one or a command so. Fakua, we're good dear bewono, a wa and wakuma bewo. Me who send you pam, more production to me, they tell me too much. Yeah, my quack for Budano. I have 20 years. Then you papa could meet that, then you pabes and you or more powers. I quake a crew I didn't win. So, Otono, a crown who bears to be a 5 cities Corano, Yemto. Now, you know, I quay actually any penny go no, the amount as I was. Now, my chip. Ye Kenya miss some or mum penumum. A breaway, and I know me some tunnel, and then something you know who. Me share a ye Sofubia war America, Virginia. Now, you know, what bonny yiri to a kuno. And then I saw some American assembly is serious. Munya say video no mami and now more picture, Madam I said Sylvester Ofori. Acquaint America. We read on my bad news to Sunura. To me, I'm a who on in a year. I'm post that 31st night. Oh, said the many Reverend and I ourselves in Mama Rita dear. You're there 31st night here, Fadama Park. You post no sa pepe and a Sylvester Ofori. And in a year, America almost your 31st night. I brought you the 2 dinner year chico bank who shoot to sister. Hey, Menam Kachero was shoot to Barbara Kuno. Was shoot to Barbara, a kuno 34 years young man of God. A shoot to the year 27. A kuno ya. Now, Sabi, our dear Untimia also go kuno. Nana. Now, me de nyamia sema our life. The reason is because when you pay biya sumu video. Nipa biya menene kasa including me amete hey yesum mi fidie dɔɔso me say wo sɔre anɔpa ahwɛ fam ansa na watu wo nan firi sɛ bia faako wo ne wo nan kɔsie na hɔ na fidie ne da hwɛ yie ye ke fidie a ya na wo dwena abayifoɔ da bi Abraham picture ne da hɔ no hi na asɛm na awerɛ he has been arrested asɛm na awerɛ ho a young couple. Minim some can idea will be doing and say, when to some mumpa mama suffer and only idea. Tiania and yeah, Hona was some no quakusi. Idea be on my was it to me a TRCM will be out to 20 me. When I'm walking was some metal 13. Nipa be a woman need. Could I was see to me say, Yamia Freno. I'm telling you. I dear be on my generation, ya pray home, and we ye pray the most essential, so no, ya tun watching it, and I near as soon as for swimming, ye dear children. Broad day to me, a tree to a dear bay or tiny before baying the bow who say, you know, met him a treat to us and a shoe to Mama Rita. Hey, think about it. A dear near serious. And we are pray, my journey maybe one. No say the moment you be Christo no every pulpit mu na you the preacher abegina pulpit mu pe assembly na no and my body tough achiro ye assemble no assembly tough abom wa woni ni Christo yes ya genkwa ene asempa ne kanya no ye no every pulpit mu ye sorry but don't come.
ye preachi ensonye wono na ye di ne ho adanse ensem no a ye ka no ya mane frequent tempone so no kura nankasa ya to atwene it is nankasa and no enya na ye ka the quality has depleted. There is no quality. Adia no a ye no it's just an euphoria. It's just a shadow. It's a silhouette of the real substance. I said dear and so no make us a match them be a volume in me person in Udin Como. I said dear, but on Teda, I'm telling you, now as a young man of God, now look at such a young man of God. Papa, but here may catch you, I'm repeating it. Mean fidye dosun. It was a activity as here. And near my sita, where we are brace war, Remino, a dosun. So me sorry no pa na mama mani na ho agro na meedi I'm telling you this is Satan and human does to the point who's no can be e wo osenkafo etire enso na oyi obaby e wo osenkafo etire enso o se ne nsa ye nhoma ne nsa e ye nhoma osenkafo etire nso kan service no ema me hwe awurade asam ase abrabo panen to boase read the word dimpa yesene enwo a ne boye den na owuda eyesen awoda efie a yewu mu kro eyesen efie aponto wom efie a efrise onipa eno na ye nipa wieye na wote asefo e de hye na akoma mu areho eyesen hyede na enim mobomobo ye eye akoma emunam enigye enyansafo akoma ewo abobodie efie wakwasiya akoma ewa anigye fie onyansafo nim ka tie eyesene se obi tie nkwasiafo nyom to kenka verse 26 mami hwe abrade asem verse number 26 na mahunu dia eye onwono esene wowuo wo se ade bi wo a eye nwono che wowuo wo ba na koma mu ofidie wo ba ne koma ye fidie ne asew a ne nsa eye homa ha wo ba ne koma mu emfidie wo ho esan ya asew ne koma no is a net ena nensa eye nhoma ti asama ye kan read the word of God any asew anensa eye nhoma ya wo so nyankopon ani ebefiri ne ho ya wo suro wo nyankopon obefiri sa wo ba ne ho afiri na odeboye ni die odeboye ni obeche no sa wo ba ne beche no I'm telling you share page no me person me udi nkomo ketu abi na Matthew me person can Matthew chapter 13 yatina you know W3 bese abosumi nsiye scripture way a parable be ye stay for almost going to 7 months now ye ntimi mfiri ho kenkan verse number 1 mami ntie brother asem verse number 2 kura ogufo no eho be kan mami ntie brother asem na enkofo pi buabua wa ho eba ne nchen read the word of God eno nti wakokudu mu kwetena mu babu so kokudu mu kokotena na enkofo ni na mpoa no enkofo ni na na wakasa pi mebu mu kyerɛ so wakasa pi wo mebu mu eka kyerɛ enkofo no ko ogufo bi efredi kogu aba ogufo bi fredi so kogu na origuo no tie yi ebi kogu kwanchen ebi kogu nkwanchen na enoma ba besoso na ebi nso kogu abo so ebi nso kogu abo the Bible said back fakwa na dotie bebre eni na entamara ena efifiriye entamara efifiriye efirise na dotie mu enno esansa na dotie mu no na owia efiriye no ekusai esane se na eni ehini ti heye esansa eni ehini enti ehye ebi nsu kogu nkasai mu epese wutie sa asem kokra no a oka esansa na eni ehini enti ehye enaro pe me pese me kasem kachisi webi erechire badwuma tie ye ewiye bede niema ebesisi no enye bi ni owu asam you know and someone before because we dipone and niema be ye worse I'm telling you obi ka tina musasum ye you are sufiri so I'm telling you be tie yamanyofu yi ene nsem a wo mo keka metimi hunu say from all the political divide no omo ye too desperate for power obi anyone will betimi restore humanity to normalcy. Baby I do no ye see abnormal sequence. Kristo Yesu mayo ono atusum ye no esun kwan ye sie. And niema be ye rough.
but onyame nim ne de etu kenkan Timothy ngoma etosumienu etremienu yimu ye dunkro wo so onyame nyina so gina opintin onyankopon nim won wo ye ne de eti ma won wa wo bo Kristo Yesu din no wontwi won ho emfiri emumoyo ho eniema be ye rough obi ka kire wo se eniema be ye easy a oboa me catch the woman of na obia wo be catch the say eniema be easy oboa. I'm telling you, you can make some political efforts, but one politician, no, we are limited. We are dirty. I'm telling you. Anybody be on more, you better you buy ye baby the edge. When my metias say, I dear beer, it come. When nipa be so expiration date and a validity period, ya won't so ubecome. Na wenu mna atemwa beda nipa nim wonyamede na temwa konya no ebesi ho na bosi pono no a Bible say etwaso obi abepie sa akonya nanim epreko dia wonam nipa bia so ye papa na abone obeba bebu hu nkontam pese uti asem ni ye bia volume nim enne nyame sem say ayira obegina ubeye yie no mne ade fans munye yie. I'm telling you the word of God, because wonyame nto na nwene pengum preko so aduane nipa medeni emfa mankra mama asem ani e ka me pese uye sudia o si esan se eni ehininti ewia boy ye no ekusaye na hye. I'm telling you, now we are producing people to the pulpits. We are producing pulpiteers. We are producing counselors. We are producing leaders. We are producing we are producing inferior quality of people are coming into leadership. Now we have motives are woman into leadership now. Utimi hunu se suro nyame suro ni ho and adia pass ye the do ni ado ye bibi eni ho e do ni ho nyame suro ni ho e nunti bone e kwa na ekosoro bone kwa na ekosoro. We show the kind of leaders are weak and frail, vulnerable kind of leaders. We show Obi Baba to say MP, whether or opposition and answer or what government. Obi Baba MP, and you may be on more. I buy man certain things. Now what timid who call be a minister before you have to me man official cars bear 7. Now your man police 4. Now your man a year a fear. And only a dear. Now nipa ba could be our Land Cruisers bear 5. Now a gunifie. So will be a was on your men now. Able to be a casa sani away. I don't need it. Sani pano e was with me kumebia and yes selfless it me catch Sadia way I don't need it, especially when I'm serving a miserable country like this one. A person because some show Sabrani more obiquo Land Cruisers 5 6 no Sabrani more than Crawford that from El Kolibu. And now woman inside ya wamoko no mugu kolebu, because we are producing a nipa woman ni a hini ni ho kinds harvest in you read of that word. Asena o we free no ekusaye esense ni hininti esense eni e hininti ehye. The reason is because we are producing inferior quality of leaders coming up, and this kind of people lack invigoration. And because they lack invigoration, they lack quality. It's woman nano a less quality of husbands. And obia or ya prophet. It me chitu no aboni. When appear into that, wouldn't near me cause what them. Wouldn't near me cause what them. And Crawford worry. Was a man worry be you. Not what pep bloggers. Now was mon say me yire mame mon chro some fom fan ho mon tikanye mabone emfam me yire ho mon cancel fom fami kunu ho na wo mu gu abontene e bi kokod na wo mo cancel fo e din san huno wo mu yire free so wo mo ma
adeɛ baako a ɔmo yɛ efiri ne sɛ wɔn na ɛba abɛkisɛ akɔ feesi wɔ nyame atemu. They are forgotten because we are producing less, inferior. I'm telling you, the quality is gone because our dependency is no more on the Lord. Ya put Christo no, ye move everybody yesu ye mfane nyehwe. Etu wanu wojina nche ased ye Christo fonsu ye nim nyame. I'm telling you the word of God. And I know pe wasuma me se me mama kanchelo. And kwajia na wudi di agro and one I'm telling you the word of God. What them ponchi bejina ni benkum na wodi nyantene agina ni nifa na wakachire nwane se momna mesin komo je ni jiem me hwani amabi ekoso metimi hunu se na mesuru ni ho wodi ahwe wo man Ghana said ye koko aboa wo man yi koko free mu a menim ade baako a yi oil na me yi gas no me ade free mu a those commodities no me yi free mu a koko ya ade bia menim ade aboa wo man yi for so many years than koko pa abua o me yanka e was ekuyafo ne ade nom ne ade your mom certain privileges far better than what we are doing. Now me share a hospital be to say koko clinic hwe de koko ayama o me na mo hwe bibi esiwa mo friend no clinic ya mitimi unu say the quality of leaders no enam ho no omo ye weak na me fama metoto MPP NDC me de toto ne se akoma ne ye weak akoma ne pebibia di akoma ne pazaye pekobi abu no umma obi dibra ade ba ko a ebeba ne tirimu a ene se mi bediska I'm telling you, Ushia sa party for ya, yam kasama party by yam tenatra, positions, no many idea, Obehuno no na goal for coupons, a good care mu at the mat, now you're the tapataya boom, near the mag girls, so money, Behuno say young girl no kuta coupon, worth 7,000 Ghana cities, what you do, you are some money 7,000, and mama cash of 5,000, now you're the man no konu jinu na wo bia ntimi kasa nkyere yen na bone dia yedi enunti na mo pe breakthrough ne ma mo ware mo dimi ngo obisis wonya adwuma nye wanum na akoso ewrade suma me meka esanse eni hini nti ewia bo ya no ekusaye na ehye hwena no primary sa yen grofo ye na me hwe kokko ayi koji kohade ko kaneshi polyclinic the kohade ko controller in accountant general's office baby asika nampa na de hwe from car park hwe from ho bitimi hunu say the quality of leaders no eba mu ye weak. I'm talking to you tia semni ya ko ensawam general hospital na ko hwade wo ho we timi ye hospital jama mu ne ni suade hunu muni ani so de musori an maso anko akotena so de dem epejamo nsase yesum nyame senti na mompai bo nyame ntie. I'm telling you the word of God. Me shade fumbi ti se kolebu enom ne ade that you call hospitals mitimi musemu muni ani so de hu ya ko Dubai ko hade enkrofo we omo motongs omo tiania kenyame adwemfa ngena mo we abeka chem say a Christian nation we abeka chem say we a Christian nation. Ne Kristo timu mono ne Kristo no ne ho edo ene ne ho aba na yeso. I'm telling you sikadie ene munimu die ene jamai hamo ene me hwe eniema ekoso a etimi ya ma awere ho boys pa ababa be hen dan wo dome ha ashoman wama hen dan wo islegon ene wama kom krom akofo mu krom girls efiri wo mu krom kurasefo now internet so or yenu yini nufu ato abonten oso ubenum ana wunum ye be na fire kulase ababa betu islegon say ye the camera ato ni nufu so de eya de ketewa bi please wo work kulase wo draws kula no nhyebi na afa wo de na be tiani ya kanyame adwen fa ngiro na boys see e the girls yi peska
boys see and the girls see Pescana, Yamia, Yamadum, Namababa Betena, Mena Aquenya data say, some Casachina or May, not made the name of Diagro said God will give you a breakthrough. Jai sense, one on the man in Kenya, in Chino. Tiasema mebe kachira ono tini usori umu kuno na wati radio ho enomni adie 6 weeks in here ukunu mfane ho nkan woda na mete ha na me Kenya msemwa na mebe ka breakthrough achira wo when righteousness becomes a lifestyle, breakthrough no will become automatic and then when abebo ho mpaye the breakthrough itself will come up me see ya punya me kwan sankan sabe sinima mi tie brade asem ni bi na wo wi free na ekushai be can ye opening me pay ye bia any abre wo twena ntimi apeba bi fa e ja me man preaching kan bible me tie brother so we are free and ekushai we are free ye no sense na eni ehini nti ehye we are free ye no sense na eni hini. I'm telling you any probably ni hini na wo bi wo hini enke so akotutuo aba wo yire kunu safe wani so abayo Satan can wa and the Wukai, Debia Yatuna Hayeka, Reverend Anel, how many times don't preach in Ventia, Ebufu? How many times? A son say ye need hinti. And near mana yano, baby, acting. I'm telling you. So Casanimia will Casanyan Senti, when him said a Casa bedroom, it will to make sorry Casa bedroom Casa or Jenny Mia Freno. Yamaminka Samonchero. There is a difference between Casanyansa and Wofre. There is a big difference. There is a big difference between say a dominant Musra will be sent in the army catcher say end time college of ministry Alabaster school you know your trainee you know one ya me free warm so I don't know but the abdominal are put into a composure. You need the discipline, you need the agility, the dexterity, you need the composure to be able to work for God. You need for you to be refined, which in our eyes in Yamini Penny it you know I told the rector you know this Saturday I shall see on the 12th 10 o'clock you know the first 200 people no me mom free registration because me pese a dom etimi agentity entity ya wan kazu bi abo bi tuyi tiani wa ko bi de sia to atwene wo be ko sha dia wo mo ko ho no wo be dwiri check adia wo mo ko John chapter 6:40. John chapter 6 verse number 40. Yesu kan sembi a me pese me di jawo na no pay. Me bomu na mo koko se wo bantam kura na katua de bire nipa bia se de ni nyuma te. Akra yira na nyame adwuma sei. Nyame adwuma sei. Ko hwem kwase akwankyere ya nkrofo mama. Ko hwemame yesema na no obetena ha ka kire yi. Adwuada. Was a sorry be our call or race ho baby. Ye tons upon your ton lata semina. Ufie semina papa wo ho. Sa papa wo home pen ope kucha. Na wakoni a ton eyi azapama. Na obkwabane osi ye dware wo mu na. Ena na na bisa ne se ye ma wo me dware na mema wo. Osi da bi obia wo ni true mo. No wo ba be sie kuta sapo na odi twim. Tia ye to nyame adwenkyere mo. Butie no kura nkanya ne sama kwa ye dware muturumu yi ye sama kwa ye dware muturumu yi utifie wankasa timi dware moto mu so mempe okoso obi nware eti sister ne so oje sapon wan wo de atwu ho so won fa ntwu ho san e wo so de water wo na wo hunu se bibi wo mompe no kura ni o manya mi wo no kura nim ni am samse wo mompe omo pe de krokro nipa e mani pati mu ye ne de eno no omo pe anano pe wo se asem bi suma ne se men kan kiro kan ba no memtie brade na ye ne meja no apede wai en eja no wa apede bi obi enti asem ne ye awie ye bre ya no kura nwa ye na nkwaje nwa ye na dankwa nwa ye na tenene ho ye na. I'm telling you Krofoko campaign na girls you di echiri and Krofoko official assignment. Now your friend girls near the Omako service or hotel. We a DC. Now we name Sadi and Messa one show with DC. I'm telling you, it won't with DC. Oma Tiasia. Tiania, can you drink them? I'm telling you.
Now go for official duty. Oh, I know say no me pay you know Filipino girl. Say Kenya from man one hot. Yeah. Not need the video none upon the ato so. Say you want no quaffo and we have quality leaders. Say kakra no ye won no ye betimi dia ye bibi. Kohwe Rwanda. Kohwe adwuma akwa ye ho. Enkrofo ya enye nipa no na ka say o pese o ye extending the term. Rwanda fo na ye referendum. And woman man penny term. Omo na 7 years. Woman man penny to 2025. Woman say odu ho a womo pen womo beka. Hwede enam so. Hwede enam so na wenum na beba asore kwesi yara. Na ya can praise him. Praise him a cheren krofu. Tiani anka nyame adu fanchira. Bia volume nim na me catch na asotwem ho ansana atemu. Asuche uchu mutan obenya no asase so. The bia me catch also scan obe fedi. But I want to pay dia want to unya bi wa asase so. One show wani abehwe waso. One show kuma make us samachiro to asem. I am speaking the mind and the heart of God. So one kwanko he usisia. Wo beka hu iche mu. E bia bi be ba me atin grofo e to bin atien grofo anu aduane a wonte ase. But I am telling you the truth. What's ultimate ase. So that never Facebook never radio. And these are the people do I say praise him, praise him. I'm telling you the word of God. I feel kind of no see when you jana pedie. Say obiana ohunu obano. Obia ohunu obano. Na waji ni die no. Na waji Yesu die. Enya dankwa. Onya die be ya. Dankwa. Obia ohunu obano. Na waji ni die no owo dankwa. Eno na me no wo kan wasem he. Dankwa betena wo bi mu awoni pakona ni da ho. Dankwa betena wo bi mu awo self control. Sa wo masturbation funu a wote dem ho a etwetwe wo be ma no awunya wo bi amana. Pastor Mpecha mi jai na mi jai sense funu a wo ne me ka no. Aka kire me yi se enka ne ma bi nkire me. Papa me ne bla bi na oh anka ya me ho ade o so anya me sanse hunu no me senka bi nkire me da. I'm telling you obi a we serious no enkonkonko trate bi asa mu da ade bi won mo ya ne yopa ne ade abe ho so. I'm telling you na mi baba be din mi baba di achi ama wo sura ine no abome adue ye bra na ya wo mu me kasa kire mo ade bi abetwam nipa bi abetwam me kasa kire badwuma wontie ne ye na me hwe ayi ene ma wo so we talk too much, we do too little. This is where we are. Obi adankwa tinimu no oye no kwafo ni yiw ne dabi ye dabi ne ni dankwa je so ne ni da Kristo Yesu ahoyie ene na hinie no etoso mi yenu no ne ni da so ne ni da John 14 verse number 1 and 2 osumunyimi ni na menye meja wo soro no anane wo soma minisu ni tenabia pi wo meja fie ente sanka manka nkire mo se me koma kosiesie baabi ama mo me komi kosiesie baabi ma mo wia me sama ba machi na baba ba famo akobaabi me woro bonsuma ba hobi why wa Ghana mpe kwaje kwai no eja no wa pedie eja no me so wa pedie na pedie ne se ye be ye be yi se ye be hunu oba no se ye be hunu oba no na ya tinedi na ya tinedi ye nya dankwa na ye nya dankwa bibi kitu bi wase ho faka ho na menya no eda edi akire no sani pa no eda bi baba obenya no obi a wo nwu ya na wo na ye nyane no tie yi eda bi baba obenya no wo de wagina atemu anim pa obia ni wa wo betimi adwane afiri wonyame atemu akonya nanim preko obia nti asem ni ye me kasem pa na de akire enne pa you know me said here sister ya yakunu ye na busuafo munnu ye wate munnu ye adia tomani ye ma me ba akonso eyi aje ekojo Monday no ne ba 8 years old akwamukafo bia koku abofra yi bone ya me catch them bone no eba no Ghana mrentimi nso anu bone no eba no Ghana mrentimi nso anu police ni bia ni wa obetimi aso bone no eba na no Adwen sachira ni mu forget about it. Boni no eba no de yakoma primu eno na reverend na ya osafo start ya no pay o se me de koma bia a primu sha wonsa
akoma bia eprim akoma primu nipa prim na koma na wo kuni nua na wo dini nua nyado a onyene ho resofo mua abrante kama se tan agege na keka no a ama na tamtuo di abowo no ankasa na yire omo ware yenje yo me kire wo omo wedding a onti ase ni enti a enanu ye wo bia ware obi se obi catch the sister say wukunu ne beku anka wanyi ani ka onyini papa obeden waje adi obeyeden waje adi se wukunu pa na wema ne unu se Reverend na yourself wotena radio so na ne awafo kasa na wutu omofo ade bi won ma na wukunu ye ka wanotum wuse na no ne ye kasa ade bi ya wone bra wa hyade ato ya come here wone bre no wo kasa nso e wone bre osengafo etire miensa adie bia wo bre wa hyade ato adie bi on ma wukuru ye wutimu nse adie bi on ma wo yire ye wutimu nse adie we mi bua asema de beba nya asem papa pa se mi bua sa adie we ya amoaye no beba no enya asem papa but obi betwi afaso akwa akunya amane would you have female prisons? I want some manity or stories. Will be by Jimmy Kuno, and I'm a Cassachan one. I'm a trace kind of this nano, and I only Pacoca, when the Pacu won't walk out. Walk on honor, a 4 baffle. A commander prim, I'm telling you, a commander prim. Commander, you're a very, very hardened. King I verse 1 me tell that yes. Osenkafo etemiensa imu edi kanko ade bia wone bra wa hye ama no bia wone bra wa hye ebre ho ma adwuma bia wo soro ase ebre wo ho ma adwuma bia e wo soro ase awo e wone bre na owo wone bre ote wone bre ade wate no wone tutuo bre dia ya te no ni tutuo bre wo ho okum wone bre okum e wone bre sa wone bre bubuo wone bre bubuo e wone bre osie e wone bre esu wone bre esu wone bre na sede wone bre abobodie wone bre na osa e wone bre sanso wone bre abo tuguo wone bre abo ni tuguo wone bre na abo tuguo anoboa e wone bre anoboa nso e wone bre atu ye wone bre atu ye wone bre atu ye ntitimu wone bre ntitimudi ye nso wone bre ohwehwe e wone bre hwehwe wone bre na wayira wone bre enhwaso wone bre tie ko na otuguo nso wone bre osan wone bre na opam e wone bre kom ye wone bre na okasa nso wone bre tie bi on ma ye nkasa ho kom ye e wone bre me hwe ya manyofu yi we toma we na we ato ama we I wish you can read the Bible kom ye e wone bre na wokasa enso wone bre se wo ka wanu tum abra ye kasa enhira ne ma e na wo kasa bra ye kan ya no tum nso enhira ne ma come here e wone bre no wo kasa nso wone bre I'm serious come here wone bre kasa nso e wone bre the assembly ba na wie san kan ba bia ne ye kan ho no John 4:20 John chapter 4 chapter 6 verse 40. Can you read na fe the assembly ba na wie. Na ye ni meja no apede. Read the word. Se obiara ohunu oba no na wagye ne die no nyada nkwa. Na menya ne bie will come to the resurrection of the Son of God at the last day, whether you believe it or not. Maybe sa wujinya media na unyini ade a ye ken na ya adwen sachera se nipa betimi enya adwen sachera no so de afiri ne boni mo emumo yoni awuruka se nipa betimi enya adwen sachera na waso de afiri mo etu kenkan 2 Peter chapter number 3 verse number 8 I'm saying 9 kra but you know verse 8 no me pesa me di free ho yeah verse number 8 was a Christo than a tiffin churo ye kenkan Bible no me adofo ma ade ba ku yi hu ba ku we e mani hinta wo se da kro e awurade emfishia apem e ye wonyame ni so se emfishia apem e se da kro e awurade emfishia apem nso ye te se da kro wo awurade nkyere ne boshe wonyame wonche ne boshe ho se de ebinum so se e kyere no ebi mo dwene se mo ka se Yesu bebe onyama ye bia onyame wonche ne boshe ho se de ebinum susu se e kyere no e mo ma ne bojo e kyere ma ye hu ato ne bo e wo ye ho na won pese ni pa bia ba yira won pese ni pa bia ba yira na e mo pese ni pa bia ba adwensa kyere mo. This is a very serious scripture. Won pese oni pa bia ba yira na mo se ni pa bia emra adwensa kyere mo obia esese wotimi nya adwensa kyere ansa wawu afiri asase yi so enye sa de e wowu akyere no minu anya de a obetimi agina no ade bi wo wu achi
I'm telling you the word of God. Ye na ye become a baby baba. Ye beka ye na ya sitting a masam sa bakosem. Ye beka ne sa asumu asem ye etwam. Na asem na meka e dia tide ni pa bia no pa yi se. Hweye na wangu bonim. Hweye pa. I'm telling you the word of God. Kind verse 9 be mama into you. Was Eurade enchere ne boshe. Wonyane onche ne boshe. Said ye binim susu se echere. Binim susu se echere. Na emo mama ne bocho echere. Wonyane man ne bojo che. Aniama no aye no nyese nyamefo so. I'm telling you, wo jimi a enche nyamefo jimi ye no so. Wato ne bo on pese wo nipa bi abeyira. Na emo wo pese wo nyina ba adwensa tere. Pese nipa bi abadwensa tere. Eno na no kan wo 1 Timothy chapter number 2 verse 4. 1 Timothy 2:4. No ka se bi wo. Okay, asem ti bi no kan wo. Kan ba remember to brother some. Ah, pese waje enipa nyina. Wonya me pese waje nipa na. Na enkwa wo bu no kure nimde ne mu ani. Me pacho tie yi. Nyameo opese waje nipa na. Emfa nsumo wom se wo ye Kristo. Ana se you know nkramusumo ana se Hindu ana Hare Krishna ana so wonyi hwini. Wonya me pese obi ayira. Wo pese okra bi abadwensa kyerem. Eti ye kadwen sachira nsem otieni na wo bi entimi enti asem no na wo mfento entutu na mo no mfa mo ne bra na be yemfa so de ni nhira so nko kase e de amenya me nkrofo. I'm telling you the word of God. Came 3 verse 10 no eto asoma me hwe brade asem yemum so na amra adwen sachira mu verse 10 kan to aso 2 Peter chapter number 3 verse number 10 to aso 3 verse 10 no if I come from kakra ma me hwe ni wonyame asem e kan ho read the word of God. Na Eurade dan no beba se wo wifu oba. Eurade dan no e beba se de wo wifu oba. Emu na wosoro di kukurudu e be obi akura nka Eurade da no ho asem obi anwena Eurade da no ho obi ani abre ye wo bedie ne wo be hye mesisi wo di de wo be hye ene ne wo be die nko akira ade a wo be ye ne fa ko de wo be kro wo be dwiri Eurade da no me de gina wanima no pe ya ka asem a kira wo tie die Eurade da no be ba se de wo wifuo e ba na you read the word of God. Emu na osoro di kukurudu ebetwam wako ebetwam ade bia ye hunu ebetwam. The skyscrapers at Airport City, at Dubai, at Hong Kong, in New York, in Singapore, in Malaysia, in Honolulu, all of it nina betwiri osoro de kukurudu ebetwam. Adia bia betom me ka sama kire oti asem ni enna me de enkwaje gine nyame manim e ka sem pa kire hweye no wanwu obonim wo hweye en wanwu obonim ye kasa kire mo se ni pen na nya adwensa kira efie wura me no ka sem mo amakofa ayu amoma be miemie mitemu nti asem ni electricians am miemie mitemu mo amutwe ayi illegal internet mo ama hack into grofo internet mu tiania kanyame adwenjira mo young boy uhu anu a won ti ase obi timi park ne car no obi de ne dia akotwim instead so obehwe no aya ama no no atwi afaso no okọ na afi ehunsunsun so oba mo nti ase pa bofra no odidi panimu atem na you know enome e ba ne so onti ase eti niema basa ne koso ene nipa nyini nche obehunu be 25 no awu 18 no awu kwase awuo na mu. I'm telling you the word of God. Tiasem ni ye e bi volume ni mama ka asem nchiro omo nso ayeso omo afa nyame adwuma asaido omo afa nyame adwuma bi asede omo ye nyame adwuma ko hwe eniema ebinom oya eyasefem so for pa e friend papa obekọ no obutu oba ato papa no obekọ no obutu oba ato wawie asambe fro pulpit ke kankwa sia samsa na nkrofo onu omutie me se pastor de papa ne ko na nkwasi afo atete nsore na nkwasi ansore nso ados pastor de papa ne ko na kwa genchire papa ne nyame ntete won fa kwan adom ne nwosira so nsiesie o eme Kristo Yesu mawe to so yinu no ne wasemanum nam de asem na ba na wie ena me ntwimfa eyi ne so 10 o'clock no eso pepe nam de ma reverend na osafo no nto na adwuma so 11 no sese yi no me ntwimfa so tie yi fe menya bread ya kenya me asem de ya kyerɛw na esese yi ne ya kade ya kyerɛw etojew se wo sa kyerɛ wadwene. I'm telling you, obi kunu makachiro so udi na chi unche wa asasi so. Obi yire udi na chi unche wa asasi so. It will be a topic pregnancies na fire so twen.
ectopic pregnancy fire so chain. We should stroke fire so chain. I'm telling you, we see so brafono, oh boy, you know, soon so and they do achieve. I'm telling you the word of God. Be a volume maker, so much. Now, where I was to me, Bonnie Paco, no Timothy was into me yet. Kakren when you panibet me, the Amaya Dianinti into me canocre. Mobrunini, a bonacrono. Call a yenomini idea, disabled fool with Kebi at the moment. Obecona assembly for Nibia Discaro. Piania! Now may catch the woo yere, Elco a woo tea. Na ensunsanso bi ba so wo say abai for enne na me ka kire wa bone enne etwe wa so Jeremiah 2:19 bone no a wudi no enwa so twen na aba so no obi anka kire wa me ka kire wo ti asem ni ye pa bone no a wudi ye no won sam ye kire the backsliding e betwu anim na hwe na wuru se ja wa ja wurade eni nyame hu awuni nti ena amade pa abo. I'm telling you the word of God. I go back to Peter no to us free verse number 11 mama here to us free you know osuru de kukuru do bekamo na you know ewiem mfiti ase be hye na asase ne munyuma be hye asase ne munyema na be hye enti yenum nyina be hye ya hold it asase ne munyem Rolls Royce good wiase na be hye Bentley se good wiase na be hye Mercedes se good wiase na be hye Rolls Royce Range Rover se good wiase na be hye yeah Cadillacs in Abeshe, Tiasemini, you know, Porsches in Abeshe. Adia Bia, assassini moi de Dubuna. Ebeshia say. Sankai ho lie ho kakre anumenti. Was say, Emuna was so beji kukuru betwam. Read the word of God. Na ewiem fiti ase abeshia say. Na asase eni emu nyuma nyina. Asase ni mu niam na. Ebehye. Edabi baba dan ya yatimu ye bejudagu. Ebehye. I'm telling you, nice airports, malls all over the world. Nina, ebe yire free eniso. Kan Bible do mem to you. Enti se enum na be say ya. Say wenum na ebe shay ash ebe say ya. Eni problem na sese mo ye e wa blabo konkron. Eni problem and sese ye e wa asetena imo. Afi wo de kronkron ye na e sha say read the word. E wa blabo konkron ni nyameso mpa mu. Abraba kronkron nyameso mpa. And at the end, some train na mama nyankopon da no eba eye ntem. Sankan service ni bi o me dia asem ni ba na. Enti se yenum nyina ba sai ya. Wanum na ba sai ya. Eni pobe na sese mo ye e wa blabo kronkron. Ko eni nyameso mpa mu. Sa ho no a etifi nduro ye no ka bo mamichi. O se ahosiesi. Ahosiesi nwa asem na me no wo ka mu na no pay. Ahosiesi say yesiesi hu ko wedding yesiesi hu ko engagement yesiesi hu ko asore sa na awurade ma ya etosum ye no ehia ma ahosiesi ebra ya wa mu obi entimenti ase he me ka zama giro o hwa hini eni tine ne kane a wo breakthrough ne de ye haye ho ebeba o pe ma wo mpa ya me se won sabeka. I'm telling you won sabeka. It is somebody by the way na me ka sam de a kire badwuma obi anti asem ni ye. I want to say, Kuronu be anywhere but go unpunished. Joe such a wajune. I'm telling you, Muhammad ye a jim crofon sase, and omni adina, assassin ubi jawako, obi, Eddie Jahona, who's di bijao. More jim crofons, Mupe Wunkwasi, will be a message, what you don't want to say. But kona langas go asase so the vine ko si henum ne ade obia wa ya badwuma me na me ka kire obia wa ya badwuma wa to asase na mawo na wo sande wodi akwaduro so se monchichire na dwen onsi ha biu hwe so ma mefo no me na me ka kire e mane nsi ha biu wo yo bi moa o oni ba bi te na wo setena ha na hwe so ma me na wonso wetime nya ba ri atara what the nekwa duro so munkuno kuno na memfa ne nya me hwew me say ye wo betu ne na wo wa nemu cervical cancer ubenya bi and still ye nka nya me adwen fa nchiro adia bi on mo e bampai bo asete se forest in bible kase ye deliverance am hwem sa adia we asotwen adia we e ya asotwen e na no pa mi di Kristo gina wanim. Hweye no anka nkyere me so na me de we nya me kwa asore dada enya asore kofo na me kasa kyero me ka dwen sa kyera enwasem tiani ya kenya me adwen fa kyero
me ka adwen sakyera ho asam se ni pen na benya adwen sakyera kan 3 verse 11 to aso bi na yemfa nkosi verse 13 na me fa asam ne wo se awosiesie enti se yenum na besa yi a read the word eni problem na sese mo ye e wa brabo konkon ne nyamso mpamu se mo twan na mo manyankopon da no eba ntem read the word of God enum na osoro beso woja aseye osoro beso woja aseye na ewiem fiti asede nyina anane ahye sadia ne boshe etie no sadia ne boshe etie no yare twa wosoro foforo ne asase foforo yare twa wosoro foforo ene asase foforo atene etimu tie haye atene ne etimu ye twa wosoro foforo ene asase foforo tene ne etimu ena no pay e man kwadwe nsa ho ende badwuma akasa no pay hwe na wa ma asemi anto amfa baabi me ka asema kyerɛ atu afiri ma me no papa fi akotena be ma so abrante ebura no obro etichite se wundimi nsua mu nyansa bia se me nkwaje wo se homa eho hia me na me ye ho adwuma enye ne emedie ne nko a eti na nanu no woka wo metro nsa petri na yimu nan wo se nya bodo nko na wonipa de betena asase yi so ne mo masem bia na efiri wonyankopon anim edi ebenti na wo say hu say why are people wasting life like this why are people wasting life like this prostitution and mbone enom ne ade obekona nkrofo gina loto table ho na omo work and me gina wa you are wasting life. The rich man has 24 hours, so is the poor man. But the way patrimon no a pair would have the coin, the not coin, a share with a denser. Nana quaintim. Proverbs chapter 16, verse 1 to 13. Yeah, not coin, a team. Ubia wa you would have the coin when you remember to turn a number on one of the Nakusias. A Kenya Miagi actually nano pay by Juma Befa. I mean, no one pay to a dear and son me free hako. Cause everybody use a ready issue. And I no pay. And I no pay. Matewa Sema who say, Mihiam Quagie. Family bonnet chemi. Family bonnet chemi. Let me free the anti. Let me free the anti. Let me ding one kongman. Let me ding one kongman. Make Kofidru. Make Kwame say. Nano pay. And I no pay. My body of my body of my young couple. My young couple. Medawase. Sabatu and much. Sabatu and much. I feel my no more pay. Me will show when you say. Every year, Brian, no cray. A Brian one, or pass your tin quadrism. A Brian one, or pass your tin or cray. Ebrahim wa omiwura na wo pese yete kwantene ne no asem wetinetini nipa ebri nipa ho eyi ne firi dontodie edam efi bonene nkeka emu na de ne kotene ne mu osoro foforo ne asase foforo tinene timu ye ne hwe sa ade ne ho kwan ebon paje wo Yesu de mu se ebrahim ya wo de wasam soma ye se mantoji akane ya no ento obi aso afe etom so wie na wo mu din konkon mani mu wia wo madwuma wo mu sikasem wo ma wade wo ma difre wo mu fibam obi won mo wonya ya nsam wa meken ko asode afiri efini dontodie mu bat eniyema bi ma ne ho kwan me wura pampan saade ye no efiri wo mo ho na wo mo ho nto wo mo fafa hodie to wo ma so na fa wo mu sidie kron na sere ni Jesus di mo wo mo etisum mo yi wo mu na firi mu brahemo obi a wada asupiti me pa yare se ho e wana sere ni Jesus di mo e bompa ye e wo Yesu di mo o mo egu afie mu ni skampa wo mni bedidi e bo Yesu di se wura de bram afemi peja na duafo na de kire prisoners e wura de bram prisoners bram enye wo mu na ya akwamukafo enye wo mu na empo enipa bebre ko prison hwese wo menya nsakira da ne asempakafo ne asofo e bompa yetu wo mu na hye wo nsasere wadom ne nkunum de nsase hye wo no onyam kosi ase anopa mi peja me mampani gina wanim e peja Ghana fo gina wanim sere odom se bia Ghana fo ani efiri na da eni atro sam ho bia Ghana fo ani ma wo mu nu se tinene ena wunya me wudi peja wo man tinene nimu a ye na ye bregu kwa tinene afa me bompa ye wo Yesu dimo it to his honor Dr. Kwame Chey e sha won sam bompa ye wona sere ni Jesus dimo e de no kan ni ne ma sha won sa na me de reverend na o safa wie bre shubo franka wunya me wo peja awore ye no wunyam hye ni nkuram di nsa me de ni gina wanim e bompa ye wona sere ni Jesus dimo se be bia na ba gina man wo sra emu apie nchi shubo eja enya adwuma
ɛwɔ yesu din mu afei me bɔ mpa yɛ to Ghana bɛyɛ crew no ansana no mede nana ma ne ho kani ne maame onua no ɛde Ghana bɛyɛ crew ne nyinaa ɛhyɛ wo nsa wɔ biara na ɔpɛ wɔ tie yɛ ɛnsɛnkyerɛnne yɛ ɔfɔ bɔ kwanto ne ebi nie fama no yi kwanto n'anim mamoa ni wɔ m'anim ɛwɔ yesu din mu obiara n'ani da so asa Awurade hyɛ ho ne onyam wɔ n'asɛre ne Jesus din mu adom ato ntwenti amen.